Rahajeng semeton dumugi kena rayu bahagia sukses ring segala bidang sinarang sami. Inggih semeton ring rahina sane mangkin jik dewa nguning ayang puniki sampun wentan stok anyar punika ring toko wentan puput yentan iwang 55 pieces inggih punika cincin sane mebahan punika antuk logam titanium sampun kentan medaging permata keliling utawi sirkon keliling model Eropa. Nah sampun mejantan taler socane utawi permatane punika nganggen mirah kecubung lan widuri kentan. Nah puniki patah sekadi sedereng nyane jedewo wantah nunas mahar 250.000 sampun siap pakai kentan nggih. Nah niki socane taler permatane becek-becek pisan semeton ngeneh-ngeneh punika warnane becek-becek. Yening semeton harsa dados langsung rawuh ke toko utawi japri nika dados jinga aring bio jedewo sampun wentan nomor japri kentan nggih. Inggih wantah sapunika jedewa matur jedewa nunas sinampura yening jedewa enten iwang untat jedewa antuk ngaturang pramo suksemo rahayu rahayu.